Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Hürmetken aziz işni kanalım подписчикар, mehmanar çaquriq bısanab, zıvarna Naomi Ramazanova, Gina işni aziz teleba beşiz, Qatkazın bi geyt mujagın uftanın şeçbi elburus çocuğu. Meb şınavaqtuki. Dünya qazıqarni, gohar hambaz cemaat heqi Allah sabuni. Şadu valla aqanavu. Yavaştaki geçşini meb şınavaqtuki. Hem yığmaq ambışı, ıka yedni hılbışı, cannatın naqni heli, harsa yugni avazbış. Yugun ses beqihini meb şınavaqtuki. Yığbı xərqikini, mizel aqqa xərqa uy, micagda yedva ohi, titramşa esmişa cettinizin horhuli, mevşini vaxtu ki. Mislahat sabani, çaqın bışti fikreka, uvakan zas dogixi, gırgına kortul şasqa, doyus vuj mavlid havi, mevşini vaxtu ki. Tehe qamış elhini ne saat dakika na sajgeyic gidiori. Lezim dişti karbışız qadarxun ekrak heti mevsine vaktu ki. Yıhıllisin qadini yedi xilike aqqı maktibi qazahargui. Xarqıqa amal bini qare yedna harayni mevsine vaktu ki. Mücahidin subhideka azabka zulmuka maktibiqa ozaqawi. Qidajin haqqın aqwa. Niqın aqqoy sabhi mevşina vaqtu ki. Darsas hazirra arqın ma'limikli qajme yugun qiymat buhovi. Şadra darstama ume qadaykan haqa qari mevşina vaqtu ki. Ham bazar zaqavuha zinar josambaz ika pistananga gafawi hik elli kham masajat. Zettin xilxiles aqqi mevşina vaqtu ki. Sen ba atqın xərqıqa zaki sajehil iqa. Maktab yugda tamawi, maktab uşağaşuka juribka nağbikawi mevşina vaqtu ki. Geb zaraba qabu vaqt, qidim atqın medyuxan, suwagayna vaqt qabi, tehe darsbı tamıxayn, qawqasın yığ hazirawi mevşina vaqtu ki. Qohkan yıqadi hitkır, ixisnif bijargays, maktib mahli qasabı ma'limaşı goynashas, John arzuman bu ohi mevsine vaqtu ki. Gadi bışta içeşta, xurni sınıf bışıki, samicagna qortoli, xilxilis aqqı jeka, zana kun ses ixi mevsine vaqtu ki.